mungethano yerekeire kubagwa tano ya hamwe itanyare orire kweheria thirikari ya Jubilee mwaka ukite. The target is to have a united opposition with a very clear objective on how to improve this country. Nasadirathi kundu kuraihu tondu no gwerero ni hana uria kuhanaga tu riria andu manyitanire magiyeta Rainbow Coalition ri hena utiganu munene muno. Aya ni andu me mwena uria wa mung'ethaniro na ndagika ino aria mari thiini wa thirikari nasa tutikuga ati ni mungano oro uguo uria ungiricimicoro uguo amungirora andu aria mararia uhoro wa kunyitana ongeria mundu wira bota ya Raila Odinga na mundu ta Musalia Mudavadi andu acio thiini wa gisiasa ni andu mari na kauritu gakinyite level fulani na kamiti ya hamwe iria iri na rugamiriri kuma ciama ngurani ngwataniro ino iragomana kiumia giukite kwambika mĩario iguithanio ya mutafarire wa ngwataniro ino ya hamwe na wigiririku uria kamiti ino ihetwo ni kwandika manifesto ya ngwataniro iyo hamwe na kuiguithania uria iturwa ngurani cikugayanwo ati watu wengine wameungana okay sijui nini simu na wamenaswa huko sijui na nini no magikorwo matari na andu angi iguru ria hau regi no makorwo matari na hinya mwingi muno ungiringithania na mwena wa Jubilee tiru cenjetie munene no kodi kana ono ritwa riracenjia kodi ni ngwataniro iria ningi irerikana ikwambika micemanio ya kuyendia guothe bururi-ini kwambiriria Januari ya mwaka ukite. We're talking about the superland. We're talking about coming together as the opposition. Okay? You give it any name, whatever, but we are coming together as an opposition. You know, we are already here, you know, CORD, which is a coalition, and then the Samani here, the others were also coming. And what we want to do is to really get together, create a people's movement. Na ona mbere ya micemanio iyo mutongori wa kiama kia ODM Raila Odinga na Musalia Mudavadi makoretwo magithagania micemanio ya hamwe undu uria amwe marauga ni kwarira tigiti ya hamwe. Raila ndirona agitikira utuika namba igiri kuo Mudavadi na ngiuka tuika marauga na Raila no kire namba igiri na ngiuka namba igiri gutiri utiganu munene wa namba ya kureria ngihota kurehe ona no ukore ndarahota kurehe nyingi ta iria ingirehwo ni Kalonzo tondu Kalonzo ne hota kunyithania ikamba hakwiriri othe turi tukiuga uguo akarirehe ta hakwi milioni 1 kura. Raila Odinga gutiri undu uriuka atuike agukorwo rungu rwa ila Kalonzo Musyoka kana Mudavadi uria kuroneka ati mwisho-ini Raila Odinga no urikorwo ari presidential candidate wa NASA. Na micemanio ya RSU itigite Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula haja Kalonzo akirikana ati ndaiganire na wiguthania wa kubagwa tano iyo. Raila agithagania micemanio na Kalonzo ica ikuhi iguru ria ndereti ya kubagwa tano iyo. We are consulting among ourselves. The form that it's going to take is, in my view right now, unimportant. The fact is that these movements are merging, moving towards one direction, and that is to form a formidable force. Na already Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula makoretwo magitithia ati ni kahinda kaona ukuthukia federa ya ngwataniro ya mugithaniro kiuria gikana Raila Odinga ni agetikira kunyita mbaru tigiti wa Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi no kiuria kaidini gaka koguo Mudavadi tigaheirwe na bemwe na ayo na bemwe Kalonzo ndwacia giothe ni mamweherera koguo haha hari ona githagathago kia muthemba ucio. Raila Odinga akoretwo akirikana ni uri na mayu maigi undu mwana arumiriri aigi ngwataniro no undu uria umwigite mbere ya aruna ake mwaka-ini wa 2013 akiyukia makiria makura milioni 5. Kalonzo Musyoka ari na arumiriri matanyihiire milioni 1 gicigo-ini gia ikamba-ini. Musalia Mudavadi na akigubiri kia mwaka wa 2013 ari na kura citakinyite 500,000. Kalonzo ndagiganira tondu Kalonzo ni makiuga ni mandikania na Raila no gucoka itari ringi arugame na Raila ni akiregete uhoro ucio. Kalonzo ndigucoka kumwira no arehe Mudavadi na no uratongoria ngurubu iyo ndio na Mudavadi akiuga ndiroka itene igiri no wira ni irauga ni guthondeka gia prime minister na mundu aingira haria gutire ndungi guarantee ati ni gucoka guthondeka ite icio cia prime minister tondu ni kurathio referendum ni guguko maundu maingi koguo mundu no ikarire haria na uge uhoro ucio ndirathondeka giti gia guka kungia niki toria kibaki agia guhindia kwari na thirikari ya kunyitanira etirimwe Kalonzo Musyoka akoretwo akirikana aye kuingira ngwataniro ya Jubilee muhiki uria urawirirwo ni andu othe thiini wa gisiasa ni Kalonzo Musyoka
Kalonzo ndiraini muno agiuka mwena uyu no naga guka no gereke indugame ndago ari ndiakeheria kura milioni muthini wa kodi ngucio ticio ndakemuhereria mutikage ni kunjokeria ngatho nako ndago akiheo gatikaria kuheo na ona gutwika Moses Wetangula ndakoretwo akirunga muno ciege gwatanano ya NASA itemiri yaona Musalia Mudavadi ni kurehe gikafu-ini kura cia gicigo kia Western no Raila Odinga ari na rubiriri aige mwena ucio wa Western gicigo kiria kwa ihinda iraya gikoretwo gikigayukana kiweteti. Wetangula is the one who is more exposed because he represents, if we have to go by the ethnic card, he represents the ethnic community in CORD which has got the highest number of votes. Yes. Age makoretwo makionekana mishamanio ya gwatanano ya hamwe ni gavana wa Bomet Isaac Ruto na Senator Gideon Moi wa kiama gia KANU. Ruto wakoretwo agitetia thirikari ya Jubilee thutha wake kubakia makeru gia chama cha mashinani kana CCM. You see mashinani somewhere, you also see KANU somewhere. We are talking generally how to come together for the common purpose of delivering this country. Ndiona Moi hado nginyiterana na Raila ndukariga no Moi ti muhaniri ugwa ndumeciragia tu Raila no wagiririe Uhuru ura wacaguritwo ni Moi atuike president na njira ya kumora uguo kuragituika koguo Moi ndari ohera andu aya na hatiri hindi mwana wake agituika na athie guikarira thina na Raila makoroma no ngithikirio na rugera kuma Raila ithu tiri na thina na president kumucagura Uhuru no ukungi nitule ko twika maundu maria turenda gwika tuingiria andu aitu na Isaac Ruto no gitikia gavana arenda gucoka rita ria keri. Uhuru Kenyatta kunyitana na William Ruto ona kana Raila Odinga kunyitana na Kalonzo Musyoka, Moses Masika Wetangula ona kana Musalia Mudavadi ni kifaru ya kumaru ginya mweri wa keri mwaka ukite no kifaru kinene tariki 8 wa kanana mwaka ukite riria uyo gatithania ni gwataniro riku egutugatira na njira ginyaniru. Girifotera Inoro TV ri tora kona masharia wa Gashuru.